Miha, je še z mano, šipki, z Maribora. Koga si dobil na žrebo? Jan Beguš. Kaj praviš, bo? Potrudil se bom. Bo, ne? Kak je? Kjer je tvoja dud, ti trik skrivaš? Paš ga preseneta? Ne, mogoče Light Big Spin, če bo. Light Big Spin, ne? Super, ne, super. Dečka se oba dobra, ne? Tak da, jaz upam, da bo, ne? Da je Maribor naprej. Sem potrudil, ne? Jan Begoš, Kranja z mano. To je to, ne? Koga si dobil na žrebo? Koga si dobil na žrebo? Miha je še, poznaš? Ne. Gospodin Zajem. z Maribora. Ja, ne, ima kjer nekih trikov, ne? Tak da. Kaj skrivaš, kjer trikiš plavi? Nobenega. Kako bo začel ga en to me zanima? Kako bo začel, s kjerim trikom? Imaš kaj že? Najprej bom stopil na skek, pa bom pa videl. To je to. Nimaš nobenega plana, kako šaliti v neki olji. Ga nisem mogel imeti. Zdaj ti si skajtal nekaj časa, ne? Ja, en dan sem skajtal. En dan pred gamom, širo. Kaj praviš, bo? Zajebam. Kako se počutiš ono? Drugače v redu. Lej prejemam na to. Pa ja, to je to, ne? Bomo, ne? Ajde. Tu bomo, imaš, ne? Čeprav veš, Maribor ne moramo Ja, videti, da sej, Maribor sej. sam